karibu cyane dufashe naho muri igihe cyo tuvuganye usanze dushima Imana ko murazi ko abana b'Imana turangwa no kuyaga kandi tukaba tungitanye kuri tuyaga by'Imana amakubabona muri runo rugo rwacu turishimye ko ari umugisha kubera n'iteka ntangere muri tagirirwa bose hariho dushima Imana kuba mwashyize hano mwa kino kibanza data mu izina rya Yesu turagushima ko abakozi bawe bari muri runo rugo maze turagushima kuba barakumenye kuba bashoje kuba mwa kino kibanza n'iteka kuri twebwe mwami kwakira abashyitsi nk'uko Aburahamu yabikoze reka natwe mwami kubera uko rero reka ko muri bitatinze ko amujyi Imana ngere uvuga nkaho batatu cyangwa babiri bazaba bakoraniye mu izina ryanje nanjye nzaba kumwe nabo rwanda hagati yabo natwe turarenze batatu nubwo je na madame turi umwe namwe urumva shikira batatu rego reka rero kumve dushima Imana turirimba Imana turirimbira Imana nibyo biranga abakristo Mana, turimbe yawe Mana, turimbe yawe, tugeze uko ushaka, turimbe yawe Mana, turimbe yawe, tugeze uko ushaka, turimbe yawe imbere yawe Mana, tugeze uko ushaka, imbere yawe kandi ijambo ryanyu rigaruka rikavuga ati ntimusinzire umugore yanjye akarere k'imba kandi gukorera Imana ko umuntu w'Imana arangwa no kwanga akorera Imana aho ari hose yego kugira ngo dushobore gukorera Imana turirimba karibu gukorera Imana turirimbe kano gakora kugira tugire icyo dushikaniye Imana gukorera Imana erega ni byiza Yesu gukorera Imana erega ni mukaza turimbe gukorera Imana batarwombo rurimo gukorera Imana nta ruhombo rurino ikora ubikunze maze wihabire gukorera Imana nta ruhombo rurimo haleluya gukorera Imana nta ruhombo rurimo ikora ubikunze maze wihabire gukorera Imana nawe urimo ubikora ubikunze nawe wirangiye gukorera Imana nta ruhombo rurimo bikora ubikunze maze wirangiye gukorera Imana nta ruhombo rurimo ubikora ubikunze nawe wirabire ubikora ubikunze nawe wirabire ubikora ubikunze nawe wirabire sho Yesu ashimwe gukorera Imana bene data nta ruhombo birimo ariko tubikunze nawe wirabire Yesu ashimwe ngabo twatanze twese hariho abatatanze kandi ko kizira ko umuntu yinjira mu ngoro y'Imana imbokoboko abataratanga mutange madame reka abataratanga batange nta kwinjira mu ngoro y'Imana imbokoboko Imana iri muri jewe nambura urubuga rw'iwacu kirazira ko umuntu yinjira imbokoboko twabahaye amazi mwanyota
abataratanga mutanga abataratanga mutange cyangwa umuntu uve ngaho ugende wembera ko hano hapanze ntariho amahera madamu ndagusatuma amahoro aha ndi amahera kuko umuntu yinjiye byakabwiye ko umuntu yinjiye mwari no kuko atigazogira isaki urasiga aratanga ino nzi ndayiha amahera numbere igisiza hasamugabo tanga ko naje andari amahera wamaze kwahonyora jesu tanga zitanga mbere nubwira ngo nagwagaza no hejuru akoreka gutaha aha si mu ngoro y'Imana aha ni mu nzu umuntu abamo ni wawe twemewe gutanga amashikanwa turi mu ngoro y'Imana ni wawe ntabwo mu nzu umuntu abamo undi munsi ntibagaruka kirasayidi ugarutse uzotanga mu ngoro y'Imana sawa ugarutse bizotanga oya ugarutse bizotanga uzotanga ndahira no kuri wowe kuma hawatanga